Danas igramo Skyblock. Ovo je moja, kako da kažem, prva epizoda u igricama, gamingu, pošto sam prvo pravio intro, a sada radimo Minecraft Car Wars. Igrat ću 1, 2, 3 runde, sve zavisi. Pa ako pobedim, ako ne, ništa. Tako da krenimo. Da li imam za kit? Nemam, inače igram na Servercraftu. Tako da vidjet ćemo šta ćemo raditi. Ovo... Čekaj. O, dobri smo. Mislim, za sad smo odlični. Imamo mač, luk i strelu. Malo mi ladno ovaj sad. Dobro. Možda idemo na centru, polako, nigdje se ne žurim. Sam ja tu imao pušan. Evo ga. Ako vidite po mom mišu da se trese ekran, znajte da mi je malo hladno. Idemo. Bup. Ugo sam ga. Opa, čumlika. Aha, eno ga tamo. Bacio mi shiftness. Beži. Op. Dobro je. Beži. Mrtav sam, nema šta. Treba mi end gapple. Za sad ću malo bežem dok se ne regeneriše. Ajmo sad, možemo na PvP. To uspio sam lika ubit. Dobro je, idemo sad na ovog. Au, mrtav sam. Dobro, idemo na drugu rundu. Zona ovo nekad nova. Koliko ja vidim. Ili nije nova, ili je prvi put igram. Koliko im dosta je velika, samo 4 igrača. 1, 2, 3, 4, sve se odvija tu. Tako da, ajmo da vidimo šta ćemo moći uraditi u ovoj rundi. Pa i nisam nešto opremljen. Da li ima skrivenih čestova, 100%. Kao u svakom Skywarsu, skriveni čestovi uvijek ima. Igram na ovoj mapi, nadam se da vama ne laga. Što meni nešto uzeptijano. Malo mi je ladno u sobi, tako da nemojte se čuditi ako se malo tresem. Eno nekog lika briđa se, nego sad ali ću moći da ga pogodak. Sada vidim drugi lik. Ne vidim drugih likova, tako da li idem kod ne... A, jednog lika. Evo, sad se pravimo kao da nemamo bol. Nego to on ima bol. Ma, tamo mi se još učituju čankovi, ali mislim da ima lik na sredini. Evo da se bridžamo.
gle, ostaje na podijumu. To više nije. O, pobjeda, da ne vjerujemo pobjeda. To je prva pobjeda. Sad ako vidite dole Fraps, naravno Skype sve vidite. Prva pobjeda danas. Igrat ćemo još jednu. Ako pobedimo, ako izgubimo. Treći put. Da li imam za kit? Imam. Imamo kornjaču moju. Volim ovaj kit. Bože, i ova mapa. Malo je hladno u mojoj sobi. Samo ender pearl mi daj, samo ender pearl. Pearl da mi daj, to je to. Već možemo da krenemo. Bol i strele, blokovi, to, pearl. NHK, dobro, može. What the fuck, koji bug? Ovako. Sad pantalone ili tako nešto, očigledno nema. Hranu nisam poneo uopšte. Daj ovi par hleba, nema se. Da li da krenem da se brižem? Ovo je nulika. To, pogodak. Dobro nam ide. Oho. Čujem likove da me gađa. Evo ovako. Sad vidim ja njega, on me pokušava da me pogodi. Aha, snajpa me kroz onu malu rupicu. Idemo na fight. A bo spavne na slik. Pa kako? Znači, pokvarili su ovaj Surfcraft, mnogo bugova ima, tako da vidjet ćemo u sljedećoj epizodi šta ćemo moći, tako da vidimo se, ćao!